نمروٗدس ییٚلہِ اشتعال لوٚگ تٔمۍ تُل تہٕ چلووُن کان اسمانس دپان اسمانہٕ ووٚتھ خوٗن تہٕ کرٛٮ۪کھ گٔے موٗدہا موٗدہا سُہ نمروٗد اوسُس بٕے یٔمۍ کان لوے. اختر محی الدیٖن چھِ کٲشرِ زبٲنۍ ہٕنٛدۍ تھدِ پایِک افسانہٕ نِگار تہٕ ناول نِگار. یِم زایہِ 1928 عیسوی منٛز سرینگرٕ. ناو اوسُکھ غلام محی الدیٖن وانی. بنسی نِردوش سٕنٛدِس مشورس پٮ۪ٹھ تھووُکھ پنُن قلمی ناو اختر محی الدیٖن. 1955 عیسویس منٛز لیٖچھ تِمو گۄڈنِچ افسانہٕ سومبرن ستھ سنگر یتھ منٛز 7 افسانہٕ ٲسۍ تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ میلیوکھ ساہتیہ اکادمی ایوارڈ. یِمو چھےٚ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ افسانہٕ سومبرنہٕ لیچھمژ یِمن منٛز سۄنٛزل قٲبلِ ذِکر چھےٚ. امہِ علاوٕ چھِ یِمو کینٛہہ ناولہٕ تہِ لیچھمژ یِمن منٛز دود دگ، جہنمُک پنُن پنُن نار تہٕ زُو تہٕ زولانہٕ شٲمِل چھےٚ. یِمن آو 1968 عیسویس منٛز پدم شری ایوارڈ تہِ دِنہٕ. اماپوٚز کوٚر یہِ ایوارڈ یِمو 1964 عیسوی منٛز ہندوستان حکوٗمتس مقبوٗل بٹ سٕنزِ پھاسہِ خٕلاف احتجاج رٔنگۍ واپس. کٲشرِس افسانہٕ ادبس چھُ یِہُنٛد سٮ۪ٹھاہ دیُت. یِہنٛدۍ کینٛہہ مشہوٗر افسانہٕ چھِ دندٕ وزُن، آپن ہور جنگ، آدم چھُ عجب ذات، ژس، دریایہِ ہُنٛد یزار، نقلی خۄدٲیی، زٕ أچھ تہٕ باقٕے. کٲشرِس افسانس متعلق یِمو گۄڈٕ لیوٗکھ تِمن منٛز چھُ اختر محی الدیٖن صٲب سرس. یِم گٔیہِ 2001 عیسوی منٛز ییٚمہِ عالمہٕ.